Crkva Svetog Đorđa jedno je od najznačajnijih dela srpskog crkvenog graditeljstva i slikarstva novijeg doba. Oplenac je bio nedostupno i čuvano zadužbinsko imanje kralja Srbije i države Srba, Hrvata i Slovenaca Petra I. Karađorđevića. Osim državničkih delegacija i drugih prigodnih posetilaca, malo je ko mogao ući i remetiti kućni red. Prilagođavale su mu se i kraljeva porodica i Srpska pravoslavna crkva. U krošnjama parka skriva se Petrova kuća, nevelika zgrada namenjena svešteniku u kojoj je često boravio kralj Petar nadgledajući radove na porodičnoj nadgrobnoj crkvi. Pored nje je lepo oblikovana česma napajana vodovodom. Kralj ga je žurno izgradio jer je bio neophodan i za građevinske poslove. U staze i šumu Oplenca utkale su se zgrade za stanovanje i ekonomske potrebe zadužbine kralja Petra. Posle Petrove kuće, stari kralj je postavio temelj za prvu vilu, kako se nazivaju inače mala i skromna zdanja na Oplencu. Svetski rat omeo je takve graditeljske poduhvate, pa su vile kralja Aleksandra, kraljice Marije i zadužbinski dom, današnji hotel, dovršeni kasnije. Sklonjene u južni deo parka, vile su okružene travnjacima, cvećem, pergolama. Crkva je među rastinjem koje je ostarilo, jer je prošlo 60 godina od kad su smišljeno raspoređivani crni bor, divlji kesten, smrča, bagrem, sofora, japonika. Oplenac je sa ponovo osvećenom crkvom Svetog Đorđa sve više i mesto brušenja patriotizma. U Topoli je bio stožer Srpske revolucije 1804. godine. Pod kupole Oplenca prenet je Karađorđe, prvi zaslužnik za život obnovljene Srbije. Naspram njega leži unuk mu Petar I. Karađorđević, graditelj Oplenačke crkve namenjene spokoju zemnih ostataka Karađorđevih naslednika, čije je mesto u istoriji Srba i sam časno zastupao. Grobnice najbližih kralj Petar je hteo da zaštiti smišljeno odabranom arhitekturom. Odustajanje od oponašanja Gračanice odvelo je do prihvatanja hrama u obliku slobodnog krsta sa 5 kupola. Ovakvo rešenje tada je odudaralo od vizantijskog upisanog krsta, jer se našlo izvan još uvek suženog poznavanja graditeljskog nasleđa prostrane Vizantije. Projektant Oplenca, Kosta J. Jovanović, bio je i sam odličan poznavalac srednjovekovnog graditeljstva. Spojio je osobenosti kamene gradnje manastirskih crkava Raške škole, Studenice, Dečana, sa šarolikošću ukrasa moravskog stila, Ravanice, Kalenića iz razdoblja Despotovine. Nastajanje oplenačke arhitektonske celine bilo je neskriveno zasnovano na tekovinama nacionalnog nasleđa, ali i na znatno širem vezivanju za iskustva vizantijske arhitekture. Površine zidova crkve, prekrivene pločama pažljivo brušenog venčačkog mermera, poslužile su težnji da se ostvari monumentalnost građevine. Jovanović je na temelju slobodnog krsta nadgradio sklop u kome se rastvorila unutrašnjost nesputana s vodovima i lucima petokupolja. Umeo je da sažme sva dragocena znanja vizantijskog konstruisanja, koja su se već uveliko mogla steći i na univerzitetu u Beogradu. Iz beline zidova izranja odmereno raspoređen plastični ukras, krunisan patinom kupola i zlatom rebara i krstova. Kao jedini bojeni akcenti, crvenom opekom zaokružene rozete,
zrače toplinom i simboličnim spokojstvom krugova. Arhitekt Jovanović započeo je da postavlja slikovita šahovska polja i ispod krovnog venca Oplenačke crkve, kakva ima i Petrova kuća, ali je odustao poslušavši savjet Kornelijusa Gurlita, nemačkog istoričara umetnosti, jer bi očigledno bila narušena dobro uspostavljena ravnoteža skulpturalne dekoracije. Rubove zatalasanih krovnih venaca i prozorske otvore oivičuju ornamenti izvedeni u belom kamenu. Ne narušavajući takav sklad, izdvaja se ulazni deo crkve. Iznad visokog 15-odelnog stepeništa, koje umiruje korake i priprema lagani ulazak u hram, isprečila su se masivna metalna vrata. Na njima se ponavlja dinastički heraldički simbol dvoglavog orla. Iznad portala je ikona glavnog patrona crkve, izvedena u venecijanskom mozaiku još 1913. godine. U lik svetitelja zaštitnika upleo se portretski udeo Karađorđa, štitonoše srpstva, kao što je Sveti Đorđe bio branilac hrišćanstva. Nov heraldički moment nalazi se u reljefnom grbu doma Karađorđevića. Na njemu su dva Karađorđeva regulaša s državnim grbom, natkriljeni grbovnim zastorom i krunom. U državnom grbu su ocila, kresiva, znaci čelika i vatre. U romantičarskom 19. veku kroz kult Svetog Save pretvarani su u tetragramsko čitanje Sveti Sava, srpska slava, još češće zbog dinastičkih razmirica u značenju da samo sloga Srbina spasava. U dnu grba je geslo Karađorđevića. Spes mihi prima Deus. Bog mi je prva nada. Sve je uokvireno plitkim reljefom koji podsjeća na skulpturalni ukras Moravske škole. U stvari, Jovanović je motive podvrgao stilizaciji u duhu aktuelnog akademizma. Polazište je bilo u zahtevu da se poštuje put obnove srpsko-vizantijskog stila, ishodište modernog variranja starih motiva i oblika. Ta ista linija istorizma zadržana je i u posleratnom uobličavanju oplenačkog enterijera. Ona je također morala proisticati iz zagledanja u autentične srednjovekovne uzore, potom se pretvarati u njihovu savremenu imitaciju. Grupa izvrsnih vizantologa i arhitekata vodila je računa da se ništa ne izvrgne u neukus. Sve je moralo biti najbolje i najlepše, jer je namenjeno Oplencu. Svetu tajnu bogosluženja zaklanja mermerna oltarska pregrada. Krasnov je zamislio tako da odgovara tipu niskih srednjovekovnih ikonostasa. Prekrivena je spletom stilizovanog ornamenta i euharističnih tema sa podsjećanjem na motive vizantijske plastike. Pošto nisu pronađeni dostojni naslednici slavnih prizrenskih kujundžija, dveri su dobile metalni okov pripremljen u jednoj zagrebačkoj radionici. Uzor za prestolne ikone Bogorodice, Hrista i Blagovesti, također izrađene u mozaiku, nađen je na ikonostasu crkve Svetog Klimenta u Ohridu.
prostor je u belo zaogrnuta školjka, iz koje šume reči molitvenog pojanja. Skice arhitekte Krasnova za dovršavanje horskog zidnog platna svedoče da su njegovo znanje i smisao za lepotu oblika i proporcija i na ovom mestu Oplenačkoj crkvi podarili deo svečanog ruha. Stubovi, nosači zidne konstrukcije, raskriljuju petodelni otvor prostora, a perforaciju ograde kamenari su sa lakoćom pretvorili u razigrano čipkasto tkanje. Izabran ne samo zbog trajnosti, metal nalazimo, osim posle teških ulaznih vratnica, još na mnogim mestima Oplenačke unutrašnjosti. Poznavalac srednjovekovnih svećnjaka, neumorni Krasnov, dao je nacrt i za taj reprezentativni detalj Oplenačke crkve. Znalaštvo je i ovdje nadvisilo praksu da horosi vise okačeni o vrh kupole, da niču iz tela Hrista Svedržitelja. Prostor Oplenačkog kubeta ostao je nenarušen, a nosači moćnog koluta izviru iz donje ivice prstena velike centralne kupole. Jedino nemozaičko slikarstvo u crkvi Svetog Đorđa nalazi se na ovom raskošnom polijeleju. Ikone Svetog Đorđa i Bogorodice, Svetog Andrije i Tome, Svetog Aleksandra i Stefana, Klimenta i Petra, čiji je izbor očigledno bio vezan za imena članova najuže porodice kralja Aleksandra, nisu izvedene slaganjem mozaika, nego su slikane četkicom. Izvori osvetljavanja, smišljeno raspoređeni po hramu, u priprati iznad grobova Karađorđa i kralja Petra i u kripti, rezultat su invencije Krasnova, svesno i dosledno vođen diktatom jedinstva koncepta koji se morao poštovati. Krasnov je pre revolucije u Rusiji bio jedan od istaknutih arhitekata, između ostalog projektant mnogih zgrada na Krimu pa i vile Livadija na Jalti, gde je krojena budućnost sveta po završetku Drugog svjetskog rata. Čovek takvog prethodnog ugleda savesno je služio dogovorenom poštovanju istorizma na Oplencu. Duh istorije naglašeno je izražen i u oplenačkim mozaicima. U godinama sučeljavanja sa modernim umetničkim pravcima, težnje da se nađu putevi do nacionalnog stila pomagali su visoko razvijena vizantologija i široko poznavanje srednjovekovne umetnosti. Zamisao da se oplenački zidovi ne prepuste darovitim savremenicima, sledbenicima avangardne parijske škole, nego da se prihvati prenošenje figure i kompozicija sa ikona i fresaka srednjovekovnih crkava, zvučalo je i tada konzervativno. Opredeljenje da se načini nova celina od kopija slika nastalih u srednjem veku, uz strogo poštovanje vizantijskog sistema dekoracije i zakonitosti prostiranja po horizontalnim zonama i vertikalne hijerarhije scena, odgovaralo je jednom delu teoloških programa i estetičke misli treće decenije našeg stoleća. I Sergej Smirnov, jedan od glavnih kreatora i realizatora zamisli u dovršavanju Oplenca, bio je izbeglica iz Rusije. Tamošnji ugled je sticao putovanjima i ranim upoznavanjem vizantijske umetnosti na Balkanu, posebno u Makedoniji i Srbiji. Za vreme Prvog svjetskog rata bio je u pratnji ruske kneginje Jelene, kćeri srpskog kralja Petra Karađorđevića. Stoga ne treba da čudi što je kralj Aleksandar, koji je kao đak elitnog kadetskog korpusa u Rusiji imao veliku i neostvarenu ljubav sa kneginjom iz carske porodice Romanovih, također tragično stradalom u nesrećnom istrebljenju ruske dinastije,
poklonio puno poverenje dvojici uglednih Rusa u izgradnji dvora na Dedinju i dovršenju Oplenca. Tematska jezgra oplenačkih mozaika proistekla su iz jasno određenog ideološkog programa. Pored obaveznih delova koji se odnose na ilustrovanje događaja iz Hristovog života, prikazane su još 3 tematske celine. U ulaznom delu u priprati posjetioca najpre sačekuje portret kralja Petra, graditelja zadužbine. U uobičajenoj šemi srednjovekovne ktitorske kompozicije, patron hrama Sveti Đorđe privodi Bogorodici graditelja sa modelom crkve u ruci. To je bila samo prilika za još jedan izuzetak u slikarstvu Oplenca. Da se među kopijama srednjovekovnih fresaka pojavi savremeni podatak u liku kralja, koji je tako reći do tog trenutka bio živi učesnik u pripremanju oplenačkog slikarstva. Skice Paje Jovanovića, fotografije sa krunisanja u manastiru Žiči, kruna iz dvorske crkve, uniforma iz muzeja u Topčideru i purpurni plašt iz dvorske zbirke doprinijeli su verodostojnosti ktitorskog lika. Na naspravnom zidu iznad stepeništa za kriptu prikazan je Sveti Đorđe kako ubija aždaju i spasava princezu, kao deo ciklusa iz života patrona Oplenačke crkve i podudarnost sa oslobađanjem srpstva koje je započeo Karađorđe. Ceo prostor priprate posvećen je scenama iz života ovog ratnika i svetitelja mučenika sa uzorom u freskama u Starom Nagoričinu kod Kumanova iz 14. veka. Sveti Đorđe bio je rimski vojnik u vreme cara Dioklecijana. Pošto se suprotstavio stradanju i ubijanju hrišćana, car ga je najpre izložio mučenju, a na kraju naredio da bude pogubljen. I Karađorđe, vođa ustanka protiv nepravde i nasilja drugovernih gospodara, na kraju je osuđen na smrt. Grob kralja Petra I. Karađorđevića u severnoj apsidi čuvaju sveti ratnici prikazani u prvoj zoni mozaika. Za život Svetog Save, oplenački majstori su kopirali freske Georgija Mitrofanovića iz 17. veka u trpezariji manastira Hilandara. Prilagodili su ih prikazivanju na 4 stupca koji nose gornju konstrukciju crkve, kako bi se i time simbolizovala uloga Svetog Save u postizanju samostalnosti Srpske pravoslavne crkve početkom 13. veka. U 24 scene razvija se priča od Rastkovog bega u Svetu Goru i zamonašenja do smrti u Trnovu i prenosa moštiju u manastir Mileševu. Rastko je molio roditelje da ga puste u lov, ali se sa Kaluđerom već dogovorio o odlasku na Atos. U manastiru Rusiku je očevoj vojničkoj poteri bacio svoju svetovnu odeću. Simeon Nemanja je došao u manastir Vatoped da razgovara sa sinom, ali ga je snašla smrt. Dogodilo se i čudo u kome je Sveti Sava molitvom ubio Streza. Zatim je postao jeromonah pa arhijepiskop i krunisao brata Stefana Prvovenčanog. Da bi sprečio ugarskog kralja da pođe sa vojskom na srpskog vladara, Sveti Sava je učinio čudo, poslavši na ugarskog kralja led. Bolesnog Svetog Savu na povratku iz Carigrada more je hranilo ribom. Smrću i sahranom završen je oplenački mozaički ciklus posvećen životu Svetoga Save Rastka Nemanjića. U južnom
prostoru hrama, odajući počast rodonačelniku Karađorđevića dinastije, nad grobnicom Karađorđa bde srednjovekovni srpski vladari. U celoj donjoj zoni proteže se povorka prikazana na osnovu autentičnih titorskih portreta iz njihovih zadužbina. Poput loze Nemanjića u Gračanici i Dečanima, pa galerije vladara svetitelja u manastiru Krušedelu u Fruškoj gori iz 18. veka, i oplenački friz svakako ima državno-političke poruke povezujući Nemanjiće, Lazareviće i Brankoviće. Prvi je u ovoj povorci Stefan Nemanja sa modelom studenice koju je sagradio. Zatim Stefan Prvovenčani i Radoslav drže žiču. Kralj Vladislav Mileševu. Uroš Sopoćane. Dragutin Arilje. Milutin Gračanicu. Kralj Stefan Dečanski, Visoke Dečane. Car Dušan, Svete Arhanđele kod Prizrena i car Uroš Matejče. Model Ravanice nosi knez Lazar, Manasije despot Stefan Lazarević, a crkvu na groblju u prestonici Smederevu despot Đurđe Branković. Oplenački hram sagrađen je da bude dinastička porodična grobnica Karađorđevića, pa je trebalo da i u tom delu ponovi sve osobenosti gornje crkve, lepotu njenog ukrasa. Masivni stupci i snažni kapiteli nose konstrukciju svodova i lukova, ali ne pritiskuju pogled, ne guše doživljaj, jer su obrađeni pažljivo i smišljeno, pridružujući se dobro prostudiranoj koncepciji ujednačenog i visokog kvaliteta. Kripta, posvećena apostolu Petru, ima mali kameni ikonostas sa ikonama također izrađenim u tehnici mozaika. Pojedinačni likovi svetitelja, poprsja i glave u medaljonima za razliku od gornje crkve u kripti su na dohvat pogleda i svedoče o razigranoj mašti majstora pretakanoj u šaroliku arabesku mozaika. Sa izvesnom slobodom poigravanja boje su dobile 15.000 nijansi. Od toga 400 nijansi samo zlata, sa 15 do 20.000 delića na kvadratnom metru. Zamisao i ključne tačke oplenačkog projekta dao je Petar, kralj male zemlje, kao lični poduhvat, ne dirajući u nejaku državnu kasu. Gradeći spomenik precima i naslednicima kroz umetničko oblikovanje nadgrobne crkve Svetog Đorđa, dva kralja, otac i sin, Petar I i Aleksandar, ostvarili su povezanost prošlosti sa sadašnjicom. Scene iz života apostola Petra, što je povezano sa imenom kralja ktitora Petra I Karađorđevića, postavljene su na polukružna polja u dnu 12 udubljenja sa grobnicama Karađorđevića. Događaje iz života Svetog Petra i Pavla nije bilo lako pripremiti za ilustrovanje. Retko su slikani u sažetom žitijskom kazivanju, pa se Sergej Smirnov snašao posluživši se minijaturama iz jednog ruskog rukopisa iz 17. veka. Verni učitelji Hristove vere, Petar i Pavle, zajedno su delovali, proganjani i stradali.
Prikazivanje pojedinih delova njihovih biografija bilo je izgleda jednostavnije u odnosu na problem prostiranja ostalog ornamentalnog ukrasa zidova. Ispod nadgrobne ploče od dečanskog oniksa počiva kralj Aleksandar, koji je ubijen u marsejskom atentatu 1934. godine, gotovo neposredno nakon završetka hrama Svetog Đorđa. Osvetljavaju ih utišana svetla raznobojnih kandila, čiji su osjaji na mozaičkom mermernom podu putevoditelji ka izlazu na svetlost gornje crkve. Naspram ikonostasa u dnu istočnog prostora kripte, na stepeništu, sačekuje Sveti Sava u priči vaskrsavanja brata Stefana Prvovenčanog. Mistiku donjeg sveta mauzoleja smenjuje prostor crkve Svetog Đorđa, ozaren zracima oplenačkog sunca. Usaglašavanje sa proporcijama prostora i dimenzijama površina dopuštalo je samo početno vezivanje za uzore. Mali je broj kopija, načinjen u nekoliko desetina crkava, mogao biti prenet u razmeri 1:1. U školjci oltarske apside vlada figura Bogorodice, preuzeta iz slikarstva Pećke patrijaršije. Pričešće apostola je sa fresaka Kraljeve crkve u Studenici. Na zapadnom zidu, naspram oltara, povija se prikaz silaska Svetog Duha komponovan prema fresci u Pećkoj crkvi Svetog Dimitrija. U vis kao duša umrle Bogorodice penje se priča o njenoj smrti, odnosno uspenju, inspirisana živopisom u Žiči. Za slikovito preobraženje Hristovo u severnoj apsidi tražen je predložak u freskama Gračanice. Rođenje Hristovo u južnoj apsidi kopirano je u Kraljevoj crkvi u Studenici. Međutim, i ove, kao i niz drugih scena i pojedinačnih figura, morale su biti uveličane ili umanjene u zavisnosti od predviđenog mesta u visini zona, širine lukova i svodova i površina zidova oplenačke crkve. Postavljeno na jedinstvenu kobaltno-plavu pozadinu, sve je prerastalo u jednu novu celinu, mukotrpno nastajalo u procesu između početnog kopiranja i završnog učvršćivanja na zidove. Vrsni vizantolozi i istoričari umetnosti osmislili su tematiku i ikonografiju mozaika i njihov raspored. Uvežbana ekipa slikara je nekoliko godina u crkvama kopirala kompozicije i detalje, da bi ih zatim u ateljeu pretvarala u kartone za prenos u mozaik. Tokom radova bila su dopuštena samo mala odstupanja i predomišljanja. Kartoni su morali biti izrađeni vrlo precizno, jer su u Berlinu samo tehnički pretvarani u arabesku mozaičkih komadića. 5 metara visoka Bogorodica u oltarskoj apsidi, Hristos Svedržitelj u glavnom kubetu, čija glava ima prečnik 4,5 metra, a kažiprst 1,30 cm, prikazani su tako na osnovu iskustva starih slikara i mozaičara. Oni su znali da vode računa o činjenici šta i kako posmatrač treba da vidi i doživi od ozdo sa poda crkve iz raznih uglova, kao ovde sa 30 metara rastojanja koliko je oplenački hram visok. U primjeni predložaka iz starih crkava nastajalih između 12. i 17. veka, tvorci oplenačkih mozaika morali su da izmire velike razlike u likovnom izrazu i stilu starih živopisaca. Timovi stručnjaka velikog teološkog, istorijsko-umetničkog, slikarskog i mozaicističkog znanja nisu na oplencu samo poređali kopije.
Pokušali su da ostvare potpuno novu celinu i pretvore je u svojevrsnu oplenačku sintezu. U osnovni utisak doživljaja unutrašnjosti oplenca urezuje se mirni, gusti zeleni ton parapetne trake, belina kararskog i venčaškog mermera stubova, ikonostasa, hora, kao i tamno plavetnilo iz kojeg niču i trepere tananosti kolorističkog bogatstva mozaika. Bez obzira na to što je autentičnost oplenačkih slika umanjena zavisnošću od uzora, ostalo je dovoljno prostora da verujemo da su one rezultat naučne i stvaralačke umetničke interpretacije. Autori su odustali da upišu svoja imena kraj ulaznih vrata, gde je inače bilo uobičajeno da se ona nađu. Delovali su pomalo anonimno i kolektivno, baš kao smerni i bezimeni srednjovekovni zografi. Doprinelo je to duhovnosti oplenca, kojom su bili ispunjeni i stari hramovi, njihovi uzori. Nije slučajno da su i tvorci oplenca u dnu prstena glavne kupole veličanstvene u svojoj jednostavnosti ponovili reči iz psalama: "Puteve, Gospode, pokaži mi i stazama tvojim nauči me." Na tim putevima kralj Petar i kralj Aleksandar nisu zalutali. U ljusci belog petokupolnog hrama Svetog Đorđa, pod plaštom mozaičkog slikarstva, počivaju Karađorđevići. Oplenac je nadgrobna crkva, porodična grobnica vladara sa svim odlikama svečanosti takve namene. Posljednja volja kralja Petra, zaveštajni vapaj da grobove predaka i potomaka ne zalivaju kiše tuđeg neba, dostojno se ispunjava i čuva.